dan Peta Kuben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Papua Malebikeng, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, sahibul hajat, segenap tamu undangan yang kesemuanya kami hormati. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sifa'a. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan waktu dan melangkahkan kaki untuk menghadiri acara Tudang Peni pada malam hari ini. Alhamdulillah sila surang masung pulolo pada engkaki hadare madapungan matampa baraka mangindri pamase madararing ini nawa mamuare aseng riasana baraka Tudang penita iya weni natale malebang masandra masama digaga masangadi nasalewangang toma perintata natarati pak banue nasi ruju-rujukan tau masih sumpulolo nasi pakario-rio anak-anaknya saling berdekatan satu sama lain. Pada tudam mapaci si leo-leo riweni tudam peni kuaritu. Mereka duduk bersukaria di malam tudam peni. Pacingi si dia datu belo tudangan. Mapaci pada sang mempelai nan rupawan. Ripat tajang mai botinge naripat teru cokor rilaming lako ulawang. Tuntunlah dan bimbinglah menuju pelaminan yang bertahtakan emas. Selanjutnya kami persilahkan dengan hormat Bapak Haji Arifin Lendrek dan Bapak Abdul Halim. Awas. Bapak Sarhudi Mori.